Pamiarsa kerama ngaptiang pemerintah Provinsi Bali mangda digelis mecikang margi rusak ring widangan Kintamani. Margi sane rusak ring Kintamani nuju buleleng unucap, sampun ngawinang akeh pengendara nemenin bahaya. Imade somia krama desa Sukawana Mausang anut sepauning dani sampun wenten kalih diri krama dados korban kecelakaan sangkaning kuentenan margi sane rusak inucap. Tanggal 6 Juni sane lintang dani ngaksiang langsung wenten ajiri pengendara motor labuh santukan ngelidin margi rusak ring patluan di Seserai. Sane kaping kalih ring tanggal 1 Juni pemotor labuh nampak peteluan lampu. Sangkaning kecelakaan pemotor punike dani metatu. Ngenenin rusaknya ni margi punike, somia mausang dani sampunanin nguningayang majang Pemka Bangli ngelintangin media sosial layanan pengaduan Bangli era baru 4 dau. Saking pakang inucap dani raris molihang katre yening margi rusak punike pacang ketampenin oleh pemerintah Provinsi Bali terus sampun wenten sani menang tender. Nanging kantos mangkin dane durung manggihin pidabdab untuk mencikang margi punike. Pinake kasumekenan pemerintah untuk mencikang margi inucap somia ngaptiang pemerintah Provinsi Bali digelis nguningayang majang krama sapesire sanin menang tender sal mastikayang indik pemargi mencikang margi sidak laksanayang. Mangda sida molihang gatra punike dane mausang sampun ngirim pesan ngangge WA majang dinas PU Provinsi Bali. Pinake krama dani pacang stata nureksain pemargi inucap. Ringgalah ukuran rusaknya nih jalan provinsi ring widangan Kintamani akeh kakangin krama ring media sosial. Nampenin akeh pakang krama Dinas PUPR Perkim Bangli munggah ring akun Facebook layanan pengaduan 24 jam Bangli era baru Mausang pacang mecikang margi sani rusak taler saking Dinas PU Provinsi Bali sampun medue sani menang tender wantah ngantosang galah pemarginnya nih. Krama kaptiang mangdane sabar sahayatne-yatne ritat kala ngelintangin ring marki inucap. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.